Okay, gal pangos ikayo kung ava mo forget duo len wo pangos na kayo. Loke Oslo san loke osun ke kosingeo nga pangai solidara nga fin in California tigni sena ay ba tigin Trisco lo se ko flawio yeko lo se ka lakse shiko yeko the det första mitt när jag program lasha bara makti sham kun bisengya kita sham kun week wisin line la banga week koto ak lu banga koto sauces bangam dagen winter koto senge na unit sige koto ak lu ngana fa makadel Enenu Moul Suwos na sifwil lap na week ngayon na gumli ko slen ba Moul Suwos akusten ngay siguro Trump na kayo may lak to go ngayon Fincha mo kaden mo koin cover na von na ma men na kit kosh me. Ni se na ila kalimila sap mai da to sap ma fin de Friday go ke within the next 2 days, next few days, ilan akfasrye akde na ke Friday set ya. Ngasha siya mo de shi with get fast na me. Na ino na bel na kayo ngayon spelling ng logic at mo lush logic at consideration gebel sa inyo. Mitigan akfasrye honestly kalain sa plus na singata falle na falle gatin ashway to klasilash at sum na urine god in siak na kay lash siak na kay catch sil at the vast na mi. Parang ngasik subod na maswiya at sum na urine god kat kay ni Broy na at the vast na mi. Nice week at boy. Oğlum kat pamdal, ismi gözünü faklı muallab. Bilaki mullaş, bilaki mabubasık bulak. Lalfun gida finçakum, gida gota vaxtamit. Pamdal mitliget vaxtamit akat siyake kasasum. Siyake kaslong ngon madal, wag mga dalom na ingat. Kaslong. Oye, simakum kinakten faske. Naklom, longsilom, kolyaklom, vaxtamit. Iskatle isan naklaşmaydı. Iskatle magin na kayo. Wedi vaxtamit pamdal nas we got acquisition system when dictionary count bigaslo. Talagang dalamin acquisition siya sharpen kwento ko yung Milo sa mga open account. Yan yung bilog mong higasan. Dahil ba may siya clash kibal sa price action. After mo na gawin boom, isip mo yung game with fund na scratch ko po. Amen. Amen. Kaya nga nigan le, kung lang siya check ya audio logo, le, kung di ka long ya, sama sang si saban, ay, ako long. Na, masuk kung gashi peke an ifin mo ya spell man kung like ye kung share ye pe mo du say na ipas ke gasin ko lo ana ki gusli nga la kishipin lo malu se shay kekla apa nang eshuke ni o es gusli ka to ke tuste mo kay na silbelo tu dang inset in akfasrye mo na shipes nga na pa Finjoktas ba meda in som buyalu, meda in som na lamalu in mo som kailan mitlal fingali yok şüphe. İpru singal gusto mo mi şakkale mile giden tiflek pelin alu. Na par kaçkam da yening yengo in mo esla pellag meda in som buyalu. Genel ba meda in som buyalu. Na para gusto ka daski Tuesday, ikon Tuesday awit koske ikon Pacific Standard Time. And Hawaii ay Oyekuh na West Coast sila singaw. Bakit dawin fungla. Na gusto hindi mga dakfashing di mo kashakum akademi. Akademi ko din ito le maganda şamşam kıyınge gaslıga maganda fashion inge aşkal meyana su. Men vi aşkal meyana su maganda fashion fashion
If gosli da ash oyes kan now da gekkel mi be. Na ona bel na gosli ma mana ona juma go akfasrye ash molo ash pa go moli. Nee gat verduidingen was jullie mee was malakat orella 501c3 large katulbe orella got registered as in state of Hawaii, state of Washington, state of California. Nakat mo in bills like I guess so because state maganda mo kay hindi kan ashpe if you talk about maganda ash national mo ito. Ash loss national mo ito in mo cash loss yang le pero statistika mesmo que kan akfasrye. Baka video clash. Video clash ba casting at in dafiyak le alla ko alla ko inte fall na gelong sila mait o in dafiyak le oya na ke cut pebbles mostla. Na ako me sham gid misenge ano kaya kalimyangan le Deuteronomy na sham gid Monday Tuesday tosta sette senrian na uniste ramkin buklar Rome da gabe long gig ramkin casting a consecrate na meto ramkin meto na kifret yan meto li me ngalitos kata mo da fat mo wengspin ulang sasa mo ulang mata kada long Falkland lim give some medals almost like a medal mirrors was singalit ko siya. Na gaya mo siya mas na Oyekuh ito siya kun yok na nake masap singa ulsin. Kita pasal la senri victory ka siya kun la ifo ka ngako ifo ka adu la siya adu ke senri min apa lo fact mo sapos lin sawad palinak gosh, Sifa said, forgot to akfasrye. If I lost a tin akfasrye. Now, because the pasal ba may naksingan. Na kung vi kan cash yun nga fa nga mas actually vi kumasye kung vi ka tiang uye anlile okay alila met pa tako paing kum CBI paing kum Milton paing kum Yasko, Mimoti, Casey Kewo, Daryl Thompson, Kaylin, Paingum Chungan, Sikra, may ini nga away ngan kos fact ke face mo watching na kung bigan kuliya siya message ang nagumasya kung bigat siya nga ito le Ilda na kewo Ilda ni Lash Finan Lakewood na may sayang tidak mo ama belgic tam da gagawin man naksin na kusi na gasla shokta itligi ngan usya unso ko met nakatafa fast na met na ke program na siya at tukon unso ko nakatagam daga akataya siya Monday Tuesday uniste unso ko Thursday Friday unso ko Sette unso ko Sunday unso ko now we got this one Lydia William finden ko siya unso ko that mo finti agenga nas we got lipsla pa siya kasake unso ko
Alright, Lydia kung kulo ke unsukungan. Masang along sige dan sa mawun nga pasya sila nga alanas na sala ka ale maro akay kum kulo Lydia ke unsukumagum use sangak ngakikot nga. Nga shun ke madunak sila kum namsing ngayon naging akalim nga si Ves namsing ako pasya nagimande November long ulya. Efat mo masap ke Moul Suwos. Masap ke Moul Suwos. Na may nanak siya nga ke Deuteronomy. Deuteronomy limekos fos onkos na ke longul siyan. Deuteronomy limekos onkos na ke longul siyan. Kung non ko le kingakom riti Bible lebitligin na ang na mita yalawungan akulen kus. Ilta nagawa na Zoom, paing kumfinen Lakewood, Washington, Louisiana ikaw ba na Zoom, Honolulu, Alwina Aluka Elwell, nagawa na Zoom from Honolulu. Ang alila Casey ilta ka pa sa mosla pa filia pa siya, Casey ikaw na Zoom, lagam to ka wigatyangan, sepe hain ilas finen Saipan. Nakatlen, Honolulu, and Guam, Wayangpe, and Washington State, pawigatyang Oyekuh. Ikaw na siwas ko, paing ko, skalaga ko sto ko wigatyangan. Na flot lagi may mananak sila tam siyang insufficient fat mo, masap ke Moul Suwos. Kung nga akong read yung Bible, then Esam, kung read yung buklan Genesis, Esam na sunash masap sin bel singa. Masap singa nga akong isang mga itang singa. Bel si mid ke Bible katen ustatalik nata. Ol ko maton fel sa mga lagol na rek makun. In pasang tafela longkoleng lal na sin fel na fon. Dahil sila lamatan fel si bambang Israel kat kalam gela Abraham Isaac. Masu le bangol Abraham banga babataman mitlalal fungin na kayo. Bangol Abraham na natal pa Isaac na Jacob al tako uswala matan Rachel Leah na concubines luwo. Matan Akush para na shuf singaw luwo natal Jacob pa inel tok na faikla na ke Israel. Mga shuf singaw luwo makafil sila alam mo in pang maton val si mga ilan na makaninsang dahil sin fel na fon na molasing na il sila Mauricio Amashkang Pangabel si mga sang masap singaw na sil Moses me. Kung hindi masap lime ko siya met sham kun kat. So masap si il sham kun yok na ke inakfulet ye kat. Na tekal me pa kden mon kan na masap ya sa yan. Na phone na na phone na masap singaw ngan nakos. Inon kadilog din akos. Masap kumte akos siya naman kan na masay. Sige mo ko naki ipsingel ifin ba nga ako aske masap kan akflat yun ang masap si nakatman ko lang masap luwo, masap tolo, masap akos. May masap singaw uta ko na sishkiten kalim kila. Kidente akos. Ko akos masap si fan na. O kidente akos masap singaw yung na fan na. Pangay mariting gavil sang masap singaw nga ilakalimile ilpakat si malangalosle. Digyan Egypt. En Egypt, ito Egypt, lapangay en si mga Israel, mataka inshallalos. Binliya saptawan kosh, saptait kosh, saptaal kosh, sapta singaul tolu.
Fos migos, fos singaul. Na silbe exus op de singaul akos na exus op de longeland. Na fon na mange shamgin mas op singaul. Sulbe shamgin en ichap na kele pange matan velsima talit na din Israel elos matain shaw lalos. Na fos limekos na ke o itkos nga gon tak itkos nga sham gun na yok na masap simet. Na kat fin fast na met na ke fos algos tak singaulan pange bels mal sham gun masap akluos. Kung sum de ke exodus saptalongo read ababangan en si masmonyak ke masap singaulan pa e alulasha nile sienge mama read ma read read olela na alulasha read mga olen na singkata ngay nakos ngay ready aman kan atin al kali na phone na mas yung fake ngan ta mas man ngay ba lan ready ba na kewa inako malos liye mo ito Pilos akflet na singkatsaye ngan pa dali vibang alle en chip lachfletje vi bange forok ko lachfletje vindin vel så ko finde I tu ko malim ko kain mga en ilus sang aula en lon kat akfletje apakat il chikilen dil chike apakat il sang masap singal nga silus insang akes makin yellows na fos ye singaul il tram kin ba nikum si vena e bash na sin sinakatsaye. Vinlan la masap sine ke masap akako siya pa na fos singaul da mo na selos na selos selong se nga elie ang na selos selong se nga elie ang masap lok en affaket long se kawul lok na sin tausin full natalos. Na gumvin loy na game may read sebe nga ni sakuklen islapit sa singlaman tonen to force kisin. Gumvin loy na ke may nanak sin le gumvin loy le il may read ngan fact mo shamkun baba taman ko baba nina kian talu ko baba nina kian if ilustie akos ko at ko sukin akfletje ko at talyk natalos kan by full na ke full tolyo ki fulakos gain bel of full tolyo ki fulakos ilusil line got ilusil line akwaklon got na pa faxila pa me reaching academy na si umne me reaching sham kin pa patamantali pak bakat na non ko shok to yok na sin talik natin babangan full tolo ki fulakos pange si akos ten ko pange Oyelalos Israel ke moulalos le ilositiakos kat fashion full toyo ke fulakos. Nou vin lie fos singaul singan in fact le kadila akin si uye full natin ilosima axon. Lusima akos kat kadila akin si uye los full na ke amo tingamo muricho na ke thousands thousands nake full na pospos kat pospos full na pos pakat lakin si uyen na mabange may reach la kum na kemante ngan kung vinso som dia tawyak simusta clashback ke Facebook group lashan ako may show na ke Tuesday tafla ba na may naksingan Tuesday sivesingan fact mo Ukraine ke masaplon ka. Deuteronomy fos lime ko siya na sapta lokal tolu negatol kol toluan bena. Damitli ngan sure given max ngayon. Ngan aksa fiela
Monday and carbon marits and chang gun yok na ke if you can shredik masap singaula masap lime masap sinige masap aku shan sham gun na yok akfalet na sin god akfalet na sin god kung vinili kung stand up kung stand right up with God para mahirap mo vertical relationship lang may na sin God na masap mego family masap singaulan sham kun inashlon may ta kung hindi nikum shabat nikum kusho nikum akmas nikum rap ko kung minakflat yung baba nek yung paano masap na kaya horizontal relationship lang may ito ako milili ako na other right angle si pangan ko bago lumay nag-cross ko nga cross ko nga manasin mo ito na vertical singan pa relationship plus na singkat na masap ako si mate sham gun na yok akfalet ko may ito insang singkat alimiyos na singaulan sham gun inashlon may ito na kung vidloy kacham gun mit nagkipaya pa lo buklon sam sam suklam nga ulge buklon sam election na usna si kumkiten galim ke mama masima fall katin ito ke kat papa it's a flat it takes 150 psalms then magin ito le sekat di ba na fon na katika mo katin radio sam suklam nga ito naman na sekada Jok ta kade leila ma fall na si shmeito then ito ke ka na ke katfin sham gun na ke plan horizontal relationship singa and okay sham ke plan sokas pasokas ash sapta ulgol siege we learned on a relationship pa yoko vila nikum akmas kumin liang siesin sie nikum shapas nikum kiget na sin sie Paano ako makadal sang sin Israel sin mata na ako sure Tuesday in fact mo uke ingene ke masaplan ka na kdes somne ke fos longol na ke toluan na ako vin loan na ke may nunak singa fos longol tolu na ke longolit ko saan sham kun yok na ke met kol sama ilabang mga mediators met kol ano met tataf po itanon ko na mo Moses in fact manasing God patila na ro at yun ako sin kekin non ko min ko finread yang ko finread lang ako may bangon na mo Moses actual sikat kay fact makatla na ro Maritsinga ta ka na si kumkiden mo iskat na nigim makat aşke o intilyang na ke akataya silan kat na sinmuetang yok na ke maritsinga ako min diksyon na galim kene God he didn't lose his godliness or qualities of being a God God siya na kata nasok to na ke may tayong ganda ko riti galim ke katil isilya natin like a level of human beings in mo may nanaksingin mo ganda galim na si mariti kalmiye pa mamakatil fact now isikya na ifoiler when ni plokum na ke makatil sila yung nakfasya ifast na namin na maritsinga ta ka na si ash exchange ash sham la si metlon ka at Moses na kadil rin nung nagatin na Israel nga na Moses sila nga kung may unay ila unalom na si Abraham, Isaac, Jacob kung vinumay ila na may may effect kung niye
masing ako min lagi maritse. Kiten galim gele maritse simusekle na sin may to ingoin ri. Di kala pa mo si fat makat na ro. Ako siye ip ke pa paloma. Alle yokshbe ako min diksyon na galim ge. Kiten ti tafung le. Innon ko mo kot ko in fat makat na ro. Ma sibe ipsiak lu mga kuminista ke maritse ngayon pa. Le kung nga kot may ito, kot ko suwas na singkat. Ikaw na baka makatla na ro. Tasok to, pelsi mo kung na fact la pa siya, kung long si fan, nakataba na kung man akin na nagklepiyan kung dafong lawe yan. Na, kalmen fact nga pa, kata ka na yung kat, kata ko, suwas na yung kata ko fact na singkat, na kat, parang masing akashkel. Nga foto lang, ngainin na masing, ngainin na cash si sumay, mayin, pangin mamay danon ko. Pangin, nga sa nag-application ke mo rin. Nga kuminsi ke, reading din mo, dictionary na, galim gele, may conversation siya nga akfasrye, may kalmi, kung mo silfa masigat na rin, mo. Dr. Moses, samsam na singkat, kemail ito. Kemail galim ke, fact na singkat. Kaya makatin nikin. So, the kadil isliya natin na level siya. Ilan mo kayo samsam na sil. Moses na galim ke, di readers. Wait, mata ka reading in mo kayo galim ke la, kumkanta ka na yung ka as you are. Men it's a fact when in sipel nga kumdiksyon na wala nga wo. Kata na yung kat, mata yung kat, ako sa ako kulyak lan kat, nabang apel sa mga idapalakin, iklalan, oye lasr, manos. Na fos logo, tolo na logo lit ko siya, sarang na yokip siya. Na fos logo lagos na ke logo liyan, ano kaya nga kalim yun God il long fact singe ko siyak singe na il akfasrye il fast na med fall na ke. Il God il die oilan med na il ito il galim ke na or il kina unaylusle. Masing ako min lukshina ki galim ke manage conversations in national Moses God. Na fos tolgo na ke doluan academic masap sa makadil il sang na sin baytang Tulan Israel ngayon long ke masap singaw nga na kung drije masap singaw nga na ilos tava ille. Ilos tava sum na ke en may los fashion na wayan. Gat finloyan na kin may nalak singaw kaat il yok na long sila planning il tinakanaw sa los o il rela akpuk si sang na si los insang kalasalos siya enulos ashwayan ilosin mapalakin wala na ke akustin lalosan na nasikum masing ako wini-ace na ke masap singaw ngayon masap uta ko isipin makuluplan maita Fibangin masap akal mo ba wangin makulup na kuminsige mut ko feedback na si kumbising katsin charm kun katsin charm kun feedback speed limit masap na ke speed limit aqua ki ma ke meta il dal long si kasas moy meta kana usla
may ito kanaus la yakli lost my train of thought. Okay, makuluklan may ito o parash masa. Na masap singaw sing utakan na siya Israel. Insan lielo siyang lusin mata ke aqua kolyak lan katalos mo plakin sewo. Kalme ye pa efin lusten na aula oye lalos. Lalos ya kufla plakin min sewo. Vin loy na ke mo lash mi saying ya. Maita. Kat fin discipline. Kat fin mateng. Kat fin ito in karangan ng mga. Kat fin spoklot. Na kita plugin min sewo. Kita plugin mawo bestes pa isikat na siya. Abangan Monday, Tuesday, sham kunyok na kilong kalanglan God. Sa mga ilfliya masapso nga na insang liyeng na ni Israel, ilosin makan pulapin min sewo. Nasuke, ang naging atake, nga usi as uwan pa nga usi kan siya inge. Sumyo mek create nag-iwan siguro transition na kayo uniste. Names wigat kayo siguro nga. Blame Jesus through the in Moul long say na ke kum long say God me lay on your roof long say God long na say long say Blame Jesus through the in Moul long say in na ke kum long say God me lay on your roof long say God long na say long say
Gel macret kum Kulo ke uns kungan umile wigak to lang astel kunun kungan gishben kasage uns kungan longse bang si mama alla yoksben si kumetla dal funge giden matak. Det värsta med när ipse när unistean Midlele mis skipper tre kaske gas in gold group plus on Facebook så det går be mal som oslangen. Om det gas consecrate consecrate när gas English så kom pa ut moton så. Om det går na urine god kom cirkeln näkla kan bo. Emotion pa kadele no. Mama le matoninsium le fakem matoninsium kum ako la kumin ako skat. Kung hindi may reach nga Paul sim na sin met Rome met lavin and Rome kan. In ak esmak in yellows. Nake alliance up tilalos. Kung hindi fos sing nga lang. Kimay nga met lili la kitchen pa ako tun laplan kat na sish. Nga kaife na si was kusin ace kum yang si fena na sin kat na si Enenu Moul. Ang masang may Enenu Moul may akin se wuyen. Kung viniliele Wuleacng Matu Sasu siya ng usa sila metol ng sang enboki may kisengan. Fana may kisesen Moulan maitse. Moula in moul katabela kredente ka na urine kat pelsikat. Kredente ka na urine kat. Second kat na urine kat. Actnesses yekot le pange oyen alupay. Kredente for na kimalan fel. A mole lash made in ikle from the inside out. Ako hindi fos yan na ke longol siya kisapta si benangan. Luxury na akatayele meya fakya oyen metlal mismo matake insepay. Len kasi makulu. Shukye ko mawo. Len arya long se. Siya. Met lili ka met lala. Ilan lang tisipin ale si fena pa long sengen og tisipin aslan ngon medalin metse. Vinlon na ge aslan ngon medal. Pang fakon ngon pa in long se. Na met lalal fun na ma aslan medalin ne met lalfungen pa kalim ge as fakon ngon ni los pa in long se los in molkin long. Ilusin te alşangeş. Ilusin algenin orekma insene ingalen sapo le evin pange şigelik şina mot koyup sen. Metlal fugin na kewa evin insene ngin mo koyup. Ingalen sapo as if they're doing it unto the Lord. Şki mot ko na kita bet na ak mong sa pangay kata Moulan Mano. Evin poleva oguminengalin fin shock, mong freshin kreo, sikalanin proy. Masingal luwa si pangan. Evin kot freshin kash kashaka. Shukuden sum nakalop ko. Kaya noyang, di na pangan Moulan metlalay fong isi. Moulan met fel pangan. Aşkı mut ko vi ba nga tun sing luti ki gaslan ka. Oye la katena pa akademi ge puklan lagasla nasimetro. Ikaw pa na yung ngon madalin nga parang ang soen. Napapole kung di ke pepalo wole luti ka nas lutikot. Kasi kabagat life mo yung magkaivan na. O ilsibi akit nila, kumero fa kya. Kasi nga luwasing nga long sinaw pa, nga rin fin siya. Fin li kung palalas mo ben asum.
Ito ay inganin siya. Be hopeful. Even the situation might be bleak. Nasakta, inganin siya. Mong fusashin kayo. Masing mga sitko. Ilanitoin, inganin siya. Mong fusashin kayo. Eskalin po. Masing talaga il tibe. Akkalemien nasikumin yung galim ke. Sang ma lowasan. Inganin kasha mo. It's como wash. Mamashiruman, sangin gashamay. Siyaksin katil natin siwuyelos. Hindi, isiba mamamda, asyam ginale. Mait makum syangan, proikelos. Saming proikelos. Kung may plek proike, mait makum syangan, na, hold on. Mait makum syangan, kung feel sa most, kung di dek saying resilience ay something for rek something for rek in mo ang mit resilience ke mit makum sanga makum ang yang siya ang sumos lagi ini siya ng dek proikelos kun kum dek proikelos kan iko ako sa kin mo wag mit so resilience ke mit kum sanga proikelos kan fact na pa na sumla kum palale shangalom na silo sa nek Bang mapapalo actually na si Kulo. But fin giden or nashlos may da inyo. Fin mitcho or la maklux na si mit kum faloksak. Wengin faloksak kum di banga be siya mamangam dar o mitke. Lalong si faloksak. Mitchin mo la maklux na ngayon falok lang bena. Giden ti orang hakan. Fin banga kat fin ipulakin long leglan kat bulalan kat. Shikio yes, tui mit kum si faloksak. Saan ko yung na phone na in or a nashlo may tayo nash misle. Wala kang atako. May kawak lo may kum nakashoy na siya. Mit kum flogin mas fal mal ilos or ela na suman. Bayin gaslan ka na kalamin na sikumle. Lem cheese crisp na iltin of loksak. Finnail ko ito kanawas na mo ito iltin na. Kat plugin na katiplag il so kashin ka siya ta lepo leo chingat na pel na ko broy ilbanta tafikat tafila broy lasha. Na may ilusum araw kuluk na suman. Araw na silos. Sikimot ko community kinbang mit ko siya rin dagen. Sikimot ko katsroy yes. If I wo yes, if I wo nashlos. If I mit saying it madigan alle akfasrye. Ligina kasi mata kuluk kisisin siya. Dayan wag matalain may sayang daliye ko at tayo kikitin kulukin mashlos min kuluk mashlos na kita manasla ilan mo kanta ko kanauskat ko tako oregat kuluk nakatfin masifan katfin diyeng sisin siye katfin tapok sisin siye may ito ngayta sensen siya natakal mo ba katin siya pala na Oyekuh katoray lusin galim gele pang masigak ke nasin lusin maakus ka. Na maritsi ka taka pukla ledalal ro manle ledalal po nasin metro taka nasin community na aknak. Nangamat tinan asam gin afija magumin galim ke may naksin Le bang kalmen bang oyelan mit la ifumisi. Bako miridi ke fosse valley ke foslo si ke puklan Rome sa tasingal lusin. Ako may shuna ke tostan. Tosta ke flok ni ke Wuleacng Matu. Wuleacng Matu on pa okay. Na bang si mama sikyak ke siya gusto lan
in Israel. Le God, ano yung afak ke akte sila met ke ilrela masap singaw anke yot ibin yot luo. Ay na kat kalam ke le vlips sapta meta. Mosi sil kash sila in Israel ke sibin siya ako lalo sil il tolla il kanaus il fugulye masaplan ka akluo siya pa. Mga besibel mas conversations lalos ngan ma katilaklalen kanaw sa lusla. Isbin siya ako lalos na Moses taga siya sham na singkat. Na ano yung afak ke mandeale. Ikaw na ba Moses sa man singkat na ro? May reach nga Nakona si kumgden galim kila pahila katil omniscient. Kalme pa itaw na kayo katil omnipotent. Kalme pa koligi na kayo katil omnipresent. Kalme pa asyen na kayo na wedding kolan mo din sa makata na rin. Tasok na may reaching katil easy na level ng human may ito in mo conversation ngayon masikyak. Siyempre sing masikyak. May tayo may kalim kila katilita mana kayo kumkoin sum na yurin kat sham na singkat fact na singkat mama ashruman siwas na singkat. Ikaw ba yung dikin? Mayin kum finlem talaya ek na masing ikasya ya kum si fer. Ikasya kat si fer. Na maritsi ka tako ano yung afak yaman de ale. Katilakulain kanaw sa Israel. Na Moses el tibe akes makinya kat. O kat flat na. Na kung kanaw sila may flow, may niya fact. Na maritsi nga kami na katil long na ilsipe smosta madap sigaw ngan ke ipinyot luongan. Na ilsum fakilen na faala si tep pa. Yap siya nga ilsang masap siya nga na bangay may reach na ke dostan nga takoin akalimye na si kumle kot koin sum na yuring ka was na yuring ka kasi nga reverence reverence ano kung fear with respect ay ba na fin bangay taliksin na sin papas Kot sang sin baba tamas ngamen magsang min mal indu. Kot sang mo ila uni ko tim. Kot sang sin baba tamas mayen kot sang nak falet ko kot ko ben sun na baba tamas ni sharam so penasin. Even I like relationships lot with life sin God. Kot sum was sa you in God. In fact na sil eden alash. Kadabelo may long made a proy allegato liquid pashalos as if malagawa perfect. Kung kung na yurin ka at sa akin suwaswas na singkat inaluman makumaske ilyaluman. Kadikali ba il dieta atari nagsinsyak sa magugumita makumva na kumisa na singkat katile lupsha proiloman purmo proiloman iletapuk proy na kawai iletapuk top kyan nila topan pa auk mo kakumsano aspel falsi elsi katil di may fall na gana lusot naro nimit kum argumented tuin prois sum na yuin kat kren sikalin in prois sum na yuin kat siyak ki kasha na tayo Nabangan toston na Fred tignisya na ilatako akatay Fred medyo limios pasing ikosiga longo ulan na sete Deuteronomy longo likos fos singalakos na ke longo on koshan. Ako feel like na ke Fred an kundi masing nga fact nga na ke
meto limegos fascinali question and finagan somnake. Kom die gaslan lem bang. Gaslan lem il fa kom die gas English lang. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Ifoko il fa ko inge. Mayin on naging afakele. Blame God, blame Jesus. Ilito man naklan may. Mayin with Pharisees or with Sadducees. Ko scribes mangan. Idalalig kilan ko factless yema. In the line mas mga akong Trump infantary. The line managwa mas kiulen mato. Iltal kilay milen ko factless yema danta sang shukilye. Iltal shukshupel iltalin shukilye in kaprilye. Now, Lim Jesus Christ, ilito mga nakiwa pa ng ilta ko, fa kami, at titakan ka na usla, masap singa ule. Ko, mama, with palang akalim yung ata ko, in the akpayayila. Sige mo ko na lang kung kasi ilang fact na pa na kasi this lang very truly I tell you na gas scripture on yun pa amen ka aman kalmi pa nga fact na pa na sum ko mana pa isip nga fact na sum le felo kashawe felo wen eta shock eta fatia gas Christian yote ko gas ipuse yot fatia dulce fa ko ipse va wen le gaslan mana ko kum die ngai wen le shawe fella wen le fa no gaslan gat finne dulce eta fatia wen ang ko yen gaslan gat le finne ash finne akum die mama katlie mo katwang si katli mo yokshipe mga ni wangen le so na gaslan god on ne duk mabatman et fasti ku flaka na osya shike motko ye tausin duo le fasho seta on el sklen kana osya pa epolo il gofla shike na motko le manuscripts mo sang orela Bible similar bagay Islam ko kato alu siya ngin to kana usla for kung di mas cancel culture so siya kinan American pangay ko to work malan like say ito no ikita ko ila history wengin lang makum kan sang academy long lang God ko mamata ko faradim saying you Satan is good ka na usla pa epolo if finalor bagay ba na with Pharisee with Sadducees ka na usla los kufla ba ka na usla abal fact gibrit singa atia ta ko ka na usla masa ko mama with palong akiya at ko nakpayela kaslan ka te nito ke finne dulce your day finne dulce gaslan God it vat ye wen fa la masa mana ko ka sha fela wen ipsen na ba ke fact ke mintig sen na ele ta ko sharp from shu ke ang so somnen den lu ngai senolin Oyekuh usin ta ka yakon so ko ke butan putula na ngata ka kalye ke sen
Alright, senolin soyakok lumalap yun ko. Ngan, aklin lash mit siluwa ko kasla, krida, paingkom. Lagam to ko wikat yangan, ikaw na sumrina, na festival siya kinsang kasha yung mamaka charm kin piang siya, pa room sa tal kosh, pas lungolon kosh, lungolon kosh ang sap, rina kum kulo. Kulo alap masum ke, rita egos na kayo. Okay, nakakatfastage parang flies when set yan ngan tigin siya rin charm kinta siya maasi pa nga ke siya ka kumli manyanak sige set yan ngan fa mo may sale nga ki siya gusto. Kumli mana kayo in life kimulas mo ito. Managat pala mana kayo as in binary as ipluo ke mana kayo. Wuleacng Matu Sasu Moul inge lasr mga binary. Binary ka ba si blue. Na vaccine nga pa so as vinacos as ma water ka kakos. Vinacos na as maglu. Maglu ng pasel nga. Na ba mo sige set yan nga sa mo may sil nga kisiakos te. Neutral mi longolit kosh for singalakos ke longolit kosh. Nagkakalim yela. Moses ilora siye lutila yung na sinta na Israel sang esmakınyelos metligelos ilyang na infernolaya. In fact, kung really force metligen for singe for singal doluan. Champion main sewo. Kung finakos kat, kumiplakan ng sewo mo. Na kung fintiakos kat, na kumiplakan, sale nga, ito kash, sale nga na sin, kumiplakan nga ilan ko show, nagke, ma, or ma, safal na sin maurak-rak. Ito kash, sale nga na sales. Ito fast sale nga na sin faslongluan. Di ba nagipukash? Nagikan oye sing incest. Kahit fast sale nga na sin kain met singan ko. Finne na sin sew na sisew. Na sin nese. Kung na sin talik matayan si kain oye nga. Ito fast. Manak hindi. Kung hindi ka pabalo shamjum good mga ito. Nakumulong na sikyak misenge. Mayroon di connect na samkin menda. Mayroon sa samkin gain bell siya mayin pangan masikyak bell siya. Nakali sa matalina din ka ano sa mga akos siya faklan ka at mo lalo sa kain ka noya siya. Ako din learn na ke mold bisenge at di ba nahikla. Le kainin oya ngan pamdaksikyak bisenge. Makina kum sapma. Sikyak isben akum tena ridi ke paepalo. Akum tena sisla bello kum guden ridi Deuteronomy longoli kosh was longol Sifa ngan. Sap pakata ridi. I mean fanakat ridi. On got sin ke kun. Sham kun. Asap matalik na tas kay wibe ridi. Masin ke kun usin de patat na ke. Na gluksingan malas sifel. But the one kadri fili ang atay na si kumakul na kumudan sumsu. Power ka dining yung power ka charming gastan ka na power ang amdas kuyalu. Then mo lutay na kan oy then magkain ka. In mo then matipatachang na ke. Uli nga share ke si Andrea na si na kan alu. Ang fact na massive ke US Armed Forces. US Armed Forces ilito me enemies laloro. Mitkin na lusum na ke battlefield, itali resto at ilalos nga nila. May that's about forward team in some recon niya mga ilus mo ito me what to expect.
imati ambushia gelos. Even I classic kum. Akum tako really gaslan got. Then my talk then galam gila. Oh, for slumul to live curse be anyone who lies with his mother-in-law. Curse be anyone who strikes down a neighbor in secret. So curse be anyone who takes a bribe to shed innocent blood. Oh my gosh, cursed be anyone who does not uphold the words of this law by observing them. Ako po really gas ko siya yan. Kat ko, ako casting siya, literally na, ilakad tayo ako yung gawin gito. Il ko siya, natinal niya ko siya. I mean, if you got siya ko nag-gas ko siya, siya may kapatol ko to, pilipitin siya. Parang ka really gagasing siya. Kumingalim kaya kung si Fen, so really gagas ko siya. Leme factor ako siya. Nasok to, nga feature mo kumingalim. Parang masikyak na sinilos sumasiyakos tayo. Maeta yung pata. Parang, siyete, tingin siya na, ilan siguro ko, akatay within the next 2 days or so. Na Sendri, masafta siya ngayon pa akos masa po. Kundi ngalalali fong ina suwos, lang akong finmatake Deuteronomy, longalali kush. Ulan sum, usit. Deuteronomy longalali kush, fasting alako siyan. In fact na pa Deuteronomy longalali kush, fasting alako siyan. Akong finmatake Deuteronomy. Sige, loy nag-fastingan. Lang kowos fin akos lem katlowos. Arwin lieng masap na kewalal. Mga suot na suwos misengi. Elefa orokowos yok. Falletli matonfel na kewa fin fel. Akos lem katlowos. Na may siwingin na kewa efa ma lowos. Na maritsi ka na sikum inliksyon niya na akataya na sikum le shikimot ko. A very simple thing. Mana po siya shikita na ako skat na mana kewa. Ewo na siya. Katsin po siya. Katika na ako skat na katsevalan. Kaya nabagtan po siya. Na maritsi ka na sikum inliksyon niya na akpay faxing am da sham gün yok na kat met ko siya kat pa state saf na sige Esam. Nangako met ko siya kat fin ako la yes. Kat fin ako skatin man kayo. Kat fin mon kan la malan vela mataki ako klan ka at stage stone siya ngayon maliyekot isokot yang sukasasish. In fact na ba nakatinoy lang Oyekuh kasi may Micronesia may Micronesia finan Hawaii ka fin ano kayo may Micronesia mo paton ka siya ngayon maliyekot tapak ko ikasipin or wulash ikasipin ka takos ka. Masing pang conviction and law and put it in perspective. Verlieg den lalvung in a yokje, mein Gott fin. Akos kat. Wala gi reaching actually. How we put that na din. Pois akos lang, lem ka din levakin se Oyekuh. Lem ka din levakin se email was ko with kaya ba orik malumay, ko plugin din se cash payo, fason gosh. Levakin se Oyekuh ke mako wasara. Na kung vast na we, na kung sisfal kung na we, kung plugin din se kat fin. Akos kat. Kasi conditional. Kung fin akos, kung may palaki.
Was it question del vet mo like ba dile vet katang lam lus vet gang liki kowos genek paspas. Almen kalen vaccine pa label or cut already mit lokalo lash. Lain si dan da ngay daksaning su. Panang chupesin. Sige mot ko. Sige mot ko ang ala woli na nga wo. O siya, kuwas finakos lim ko adi level mana ke wal sap ke never rota. Kuwasin may tlal si Fen. Amorichi ka na si kum actually na akde ako min galim gila a simple thing like obedience in akos ka. Ako may palakin mo very simple. Sorry, kolya fleck naman na din. Akos ka. Mong fushesh. Mong fusheshi. Filmde mamaya baklar, relax. Kung di kan som action sa mat na Robin Vela. Kung som action was hindi rakum gule. Kung gule te kung mala te kung kaben ipedla. Sorry. Sang masingkat mga. Faleng masingkat, leya na kat na akfasrye. Afak na may nakasing at kana si kumbising ke bel singa in luxury na ak esma kinyekot Sonia die Kreves Paingum, logam to wikut happy me. Uniste na pinanpunpe, Mary Edwin. Kewa pa na Zoom, logam to wikut Oyekuh. Na pangan kanon Sendrian, alle sumda ke fosimet. Kung binalal po na Suwos, umukuyle. Fastnamed, zoek genik sa mga ito, nawala. Zoek oye sa mga ito, kashakum yan, kashmul. Makum, katna pinamegi, katna fikap na pinamegi. Kahit ba lang kaya, oran na mo katina kaya. Sakto, ay faske. Faske kat fin sum na kitutra mi longolit kosyengan, Atake. Ako skat, mana kayo. Kung vinke ako skat, nakalima kung sumsuk pa pala ko drigle, may pa pala fat medli kung vast namin. Kung may pricing ka sikle, may kat ko fat masip medli nga shuigon la oye single, kumain si una sum, kumain ta akluke la kumain ta kanaw siya. Fin may kanaw siya, may akluke nak na skasho ya kat papa. Isya lang ng deputasyon ng oye. Nagasan ka taga pa Suwos na sikum, may mana sesh missing. Nasikum ko din calendar. Kumashin gala by accident, but by God's divine appointment. Kumashin gala. Launching God, amo katsun kaya pa siya. Bakit monte na schools fat ba wala teknisyen na ilan na ko wala ka lal nag-Friday set yan. Napangal kanon wikit launching God launch na Suwos na kayo was matagawi ka dyan. Oyekuh. If in Yildan gumgulo, ilfat mangal wilal fung niya palakin na pay. Ako sin pele na kewa. Kulo ke confirmation sinan Yildan. Akaykum ke makumashkyan and kumashkyan. Nakatsun kabun mananak singe, kabun wikinge, lumalap na Suwos na kewa. Finash sinsiya kash message siloma akalemye Nashue kay paingkum kay gumashuan nga bigla maskuam gashe na kulo paingkum kulangan lila sewet ako gas lang ante fact na postular kan katang la rina amen ke factingan. All right, I got soon kikapos kulo malap na Suwos na kayo ang mga tuwin siya ay proy kalye nakachip proy ke makatash ke atlong lash talik foshe finen Washington sima paing la ke pelbena ke lensom la ara akayum yuchin sa luman yuchin asher ke makusashkyan may proy lashin wikos
Ala so Wuleacng broi in gali het broi. Olem gat flat na. En het gas ook lulap. Loge gas lom, het wel is nak. Esam in je gat. Loge ola lom na shish, mana shish.